Om Swastiastu. Rahajang semangalit-alit sami punapi gaitrane rahina mangkin dumogi sami kena lan rahayu nggih. Kecunduk malih sarang ibu ring pertemuan sane kaping kalih. Ring pertemuan iki ibu jagi ngajahin alit-alite indik masatwo Bali. Wenten ketujuan ring rahina mangkin mangde alit-alite sami preside ngebandingin tokoh antagonis lan tokoh protagonis sane wenten ring satwo. Lan mangde alit-alite preside ngelatih memerankan tokoh antagonis lan tokoh protagonis sane wenten ring satwo. Sampun nggih rahajeng miarsaya. Om Swastiastu. Nah, alit-alit sami niki wenten tujuan pepelajaran rahina mangkin. Mangde alit-alite preside ngebandingin tokoh antagonis lan tokoh protagonis ring satwa. Lan mangde alit-alite preside ngelatih memerankan tokoh antagonis lan tokoh protagonis sane wenten ring satwa. Nah, alit-alit sami satwa punika meduwe unsur-unsur satwa. Unsur-unsur satwa wenten kalih nggih. Inggih punika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik satwa utawi unsur luar. Napi nika unsur ekstrinsik. Inggih punika unsur-unsur sane mawit saking jabaning aspek sastra nika manut antara. Lumrahnyane unsur-unsur ekstrinsik utawi unsur luar punika merupa pangripta, nilai-nilai sane wenten ring satwa lan biografi pengarang. Ring satwa wenten unsur intrinsik. Napi manten unsur intrinsik satwa saneka pertama wenten unteng. Napi nika unteng? Unteng nika wantah dasar cerita utawi unteng pikayun sane ngedasarin cerita punika. Artinya unteng itu inti dari cerita yang ingin disampaikan oleh si pengarang cerita. Nah, ring satwa isiap selem nika madaging unteng mangde akeh maduwe daya mangde nenten keni baya. Dados masih untengnyane dagingin kebaikan seorang ibu yang melindungi anaknya dari bahaya. Dados masih nika ring satwa siap selem nika untengnyane kita harus berhati-hati pada orang yang belum kita kenal. Nggih. Sane kaping kalih wenten lelintihan. Lelintihan ika patuh sareng alur atau jalan cerita. Lelintihan wangunan satwa sane kawangun antuk makudang-kudang pidabdab sane maduwe paiketan utawi sebab lan akibat. Nah, lelintihan ika patah sekadi alur nggih atau jalan cerita. Sane kaping 3 wenten pregina. Pregina punika wantah pregina sane wenten ring ceritane punika. Dur saha kauningayang indik parisolah pregina punika. Pregina nika artinya tokoh. Nggih, tokoh. utawi jadma sane wenten ring satwa
ane nuturin parisolahne. Artinya pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Nah, pregine nike dados kakepah dados 3. Inggih punika wenten pregine utama utawi antagonis, wenten pregine protagonis, lan wenten pregine sampingan utawi pembantu. Sane kaping 4 wenten genah utawi latar nggih. Latar punika wantah genah cerita punika memargi. Artinya genah punika sama dengan tempat atau latar yang ada di cerita. Cara satu isiap selam nika genahne ring alase, wenten ring sisin tukade, wenten ring umah mengkuke. Nike madan genah, yaitu tempat cerita tersebut diceritakan. Sane kaping 5 wenten paribase majas utawi gaya bahasa. Gaya bahasa inggih punika gaya bahasa sane kaanggen oleh pengawi sane ngawinang ngewacen meled utawi tertarik ngewacen lan preside menikmati karya sastra punika. Artinya paribasa nika sama dengan gaya bahasa yang digunakan agar cerita itu menjadi lebih menarik untuk dibaca atau didengarkan. Sane kaping 6 wenten diksi. Diksi nika pemilihan kruna utawi kata agar cerita menjadi lebih menarik. Sane kaping 7 wenten piteket. Piteket nika sama dengan amanat. Inggih punika wantah tetua sane wenten ring ceritane punika. Piteket nika patah sekadi tutur utawi amanat yening ring satu isiap selem amanatne irage nenten dados modaya corah. Irage mangdos tate modaya upaya yening nepoken unduk lan sane mebikas jeli. Ring unsur intrinsik wenten sane mawaste pregine nggih utawi tokoh. Pregine ring 1 dados masih kakepah dados 3. Napi manten kepahanyane inggih punika sane kapertama wenten pregine utama utawi antagonis. Pregine utama utawi antagonis inggih punika tokoh sane meduwe sifat utawi watak jahat sekadi sombong, pemarah, miwah sane liyanan. Sane kaping kalih wenten pregine protagonis. Pregine protagonis niki tungkalikan saking pregine antagonis nggih. Inggih punika tokoh sane meduwe watak baik sekadi sopan, ramah, baik, muah sane liyanan nggih. Sane kaping 3 wenten pregine sampingan utawi pembantu. Inggih punika liyanan saking tokoh protagonis lan tokoh antagonis. Artinya pregine sampingan iki ialah peran pembantu nggih. Neneng lah siap penginau ngajak pianak pepitu lan jani pesta pora party. Tiang bangki boleh me. Pokoknya anaknya kabet me. Ada tepung dak saus me.
Itu cocolan bene di saose jek pasti lo saktos. Aduh, ingal me, boseng sabar ne. Dot nggak mau percikan. Aku Cening doglagan, jani meme lakar ngalahin cening gini. Nyanan yen lakar amahe teken imengku, duagang ibane medaya orahang bencaine nupai nubelig tonen pantes dar. Tunen iyo ngubuhin cai nanti tumbuh bulu. Yen subuh tumbuh bulu caine, itu lantas keberang iban caine nubelig. suud nuturin piara ni isiap selama keber nggak sempat. Aku bang ki boleh me. Pokoknya anaknya kampret ya me. Gule me, langitnya gulam, yang ngalan hujan ya. Aume tiang takut hujanan dini. Duh jero, para miong sinamian, sampunang aja ngetiang makin. Tiang konden tumbuh bulu, sina aben tiang pait, pelik, miwah tenjan. Bine becik, ubuhin tiang malu nganti. Nggih wantah sapunike pepelajaran rahina mangkin sampun ibu kahajain alit-alite inde unsur-unsur sane wenten ring sadwe. Kirang langkung aturang ibu nunas gengrene sinampura dumogi napi sane sampun ibu telatarang sane iwawu mangda presida alit-alit resepang sareng sami. Suksemo antuk galah nyane ibu puputang antuk paramo santi. Om santi 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 om.